салом алейкум бародаро. Як чира ба шумо расонданем ки дар шаҳри Макка заводи оби Замзам аст. Мо аз заводи оби Замзам рафтем, об гирифтем. Дидам хеле баклашка дора. Дар гостиница хурдемш. Ана ягон кас хай баъзе одамо гирифтан, баъзеш нагирифтан. Бо мухлиси ҳамин хел оби ҳамин чоҳи Замзам беҳад бисёр буда. Мегӯянд ки рав аз чоҳ биёр. Аз чоҳ об биёр мегӯянд. Нек аз чоҳ биёр, нак аз чоҳ биёр ки оби Замзам оби чоҳ дигар аст. Ба ҳамин хотир бародаро мо омадем ки аз чоҳ бигирем. Ина чоҳ аст. Машоалло аз об мегирем. Телефон тарши. Ҳозир ӯкишимаш ки телефона тар кардем. Баъзе бародаро ҳастанд ки хел мегӯянд ки мо да айму чоҳ, айму чоҳи Замзам об биёр, ай завод, ай ҳар киҷо метиҳанд, ай вай не. Барои ҳамин мо барои баъзе бародаро аз ҳамин чоҳ об гирифта рӯй мекунем. Худованд ҳар касе шуморо насиб гардона. Машоалло мана баклашкои завода холӣ кардем, баклашкои оби натурали, оби чоҳи Замзам бор кардем. Машоалло ина мардумам аинҷа гирифтестанд. Лухат салом алейкум. Ва алейкум салом. Қандай музури? Ина бародари азиз, мухлисони оби Замзам, чоҳи оби Замзам, марҳамат биёед. Иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки камака кам боша, як қатраам боша ба шумо оби Замзам тием. Ана бародаро оби Замзам дадем. Машоалло. Ана шумо бародаро боз баъд аз оби Замзам гирифтан бармегардем ба сӯи масҷид. Ним соат, як соат пеш аз намоз Алҳарам масҷид маҳкам мешавад. Бисёр вақт мардум успед намекунанд, дар берун, дар боло мехунанд, дар берун мехунанд, дар қади куча мехунанд, дар инаи поён мехунанд, аз нишонто метиҳам. Баъзе одам мебираҳу давоми 12 9 ё 12 да масҷида да оҷа мехунанд. Бисёр одамо занако оҷа мехунанд, мардако аст парабо мехунанд. Наоҷа ҷои кӯҳи Сафо ва Мармара тараф ва ин тараф хуне даванку ҳамҷа. Ядам ои Замзам гирифта бардаган. Ои Замзам монда даиҷа сурат гирифтестам. Ҳамаи мардум ҳозир бинед дар гӯшашон чӣ доранд, дар гарданашон чӣ доранд. Ино барои гӯш кардан, барои фаҳмидан, ино тавоф биромадан оби Замзамхӯрӣ мераванд. Нав омадиам да. Хе бародарони азиз, ана бинед. Суал. Ина оби Замзам баъд аз зодгоҳе ки ҳазрати Муҳаммад Мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳамин хона таваллуд шудааст, ин барташ оби Замзам аст. давом метиҳем мерем ак насиб боша иншоалло. имрӯз худо хоҳад ба розигии худованд мо ҷамъ мекунем, сумкаҳоро ҷамъ мекунем, хона мерем. Хона мерем иншоалло. Имрӯз 17 аст, шаби 17 ба 18 мо аз Москва бармегардем иншоалло. Мерем ба тарафи Москва. Аз Москва худо хоҳад билет дорем, мерем ба Екатеринбург. ҷои хунукӣ беҳад хунук аст ба фикрам. пеше омадам чизои зимистонара шахсан ма партов шудам дар аэропорт. ки ҷа гарма бори зиёдати дар кор гуфта партовсан. Дар ҳақиқат борум зиёд шуд.
اگر نمیپرسن جونمش تمام. و 10-12 کیلو دیگه برم زیاد شد 20 کیلو. برای که ما 30 کیلو گفتم. خب 5 کیلو روشنه 5 کیلو دیگه آبی زمزم میتونم همگی 30 کیلو میشن درسته. نه شولا نمیخوام. بیشتر میخوام که درباره حج معلوماتی هم اما خودم یکم بر اومدم بگم هیچ چیزی نمیدونم. چیزی را که من میبینم چیزی که شما میبینید همه چیز است تمام. انشاءالله نصیب خدا را بشه در سالهای آینده در ماه‌های آینده در نیم سالهای آینده خدا را شب بیام با هم خیلی نوآورداری میکنیم پیشکش شما میکنیم و معلوماتی پورا میگیریم انشاءالله. از یکی همه که معلومات ما گرفتن میتونیم یکی همه قدر دیدن میتونیم و پیشکش شما میکنیم. نه مقصد چی این ای سوال این قبلانده اینو بلوش دم ماچیته اون بلوش جای تماشا بلو جای ماچیته محتوب ده هیچ کی را نمیتونن. این پروژه به حد پروژه خوبه. اینجا ریمون رفته است. اینجا راه آدم راه اینجا هم ریمون کردستم. این میگه معلومات دادم میتونم. بعد راه بالا باشه خیلی گرم میزنه درباره هر یک ستون درباره هر یک کنج و کنارش ماشاءالله گرم میزنه. هوا خیلی گرم است. شمالتکای نگده کار میکنم. خیلی گرم است. شما نصیب خدا روز شما امروز اکنون سفر داریم. برمیگردیم سفر. آره نمار برداری در اینجا کسی را چیزی نمیگه. نه در کجا خود میخید در کجا میشین در کجا میخید هیچ کار ندارم. اینجا همه آزادم چه سر لباس میپوشه چه نمیپوشه کسی کار نداره. بعضی آدم نمیخید سر مثل اکثر احرام میپوشه بعضی آدم همه سر خورما میکنن بعضی آدم من نمیخید میکنن من نمیبردم بعضی آدم نمیخید میپوشه. که لباس پوشه که ادب با ادب باشه. دیگه فرق نداره تو چی رنگ میپوشی چی رنگ نمیپوشی کفتون گروه میپوشی. من اختان آدم را دیده ایستده چکلی سر رو فرمه کرده. شما میتونید آماده بعد از یکم روز که شما طواف میکنید علاقه فرما آزاد میشه. این فرمایی که دیده همچون سلچاک احرام میگن آیا علاقه یکم روز لازم میشه اما بعدا لازم نمیشه. برای همین بعضی آدمان ها میدونن طرز لباس پوشی طرز رفتار در حج من هرچی به هدل عقیده میگیرم. نه برادرم من اینجا کالسکو هستم. اگر اومدی پرسید 200 روبل میگن که در 50 سوم روزی میشن 50 سوم 40 سوم روز میشن. یک کباب پسنده 200 ریال میگن که سومون طواف میکنیم یا سومون ابر میگردونیم. اگر این نرخ هم خودش 240 نسیم دارم مغازینایی که هستن. در اینجا تو یک ماه نواربرداری نمیکنن همه نواربرداری میکنن در سایدهای اینترنتشون میپرتن در لیچنیاشون میپرتن. انا یکی گپشن فقط مایه آره که تلفن ترشی باید بکشیمش که تلفن رو تر کردیم. بعضی برادرها هستن که همه خیلی میگن که ما در ایمون چوی زمزم آب دار ای زود ای هر کجا میتونن ای بینه. برای همین ما برای بعضی برادرها از همین چوه آویزه رو میکنیم دارم.
خداوند هر کسی شما را نصیب گردونه. ماشاءالله من بخشکوی زبون دخولی کردیم، بخشکوی اوی ناتورالی، اوی چوی زمزم بور کردیم. ماشاءالله اینا مردم هم اینجا گریشستن. لخوات سلام علیکم. و علیکم سلام. خنده اینگوری اینا برادران عزیز مخصوصاً آبی زمزم، چاهی آبی زمزم مرحمت بیایید انشاءالله.